Znači na ova dva zida stavit ću stiropor i nakon toga tek mrežicu. I sada ću
špatula. Dun, dun, dun. Jo. No. Zato kad morate nastaviti, a ne može. Ide se s rukama. Okej. Ovo je neravno, da su mi zidovi neravni. I na kraju naravno to se rukama radi. Strašno. Strašno, ali samo me to zanimalo. Jer moram ja s rukama da ja skužim teksturu, da vidim koliko šta treba, to. Lijepo ćemo to do kraja. Idem sada oprati ruke i onda ću ovu kutnu. Da probam sa ovim.
jagodice i htjela sam ove ostatke podijeliti sa guštericama i tu im ovdje ostavljam. Tu pječu vrhuće, one znaju da ih po ljeti stavljam i vodu. Sad ćemo samo to ovako, one se same tu uzmu.